Ambasaderi Dr. Aissa KIRABO KACYIRA wakoze imirimo itandukanye mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga yitabye Imana kuri wa 12 Kanama umwaka wa 2025 azize uburwayi. Ambasaderi KACYIRA yari afite imyaka 61 y'amavuko. Perezida wa Somalia Muhammadu yangarije umuryango wa Dr. KACYIRA n'u Rwanda muri rusange muri ibi bihe. Umuyobozi mukuru w'ibiro bya Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe nawe yatangaje ko bababajwe n'inkuru y'urupfu rwa Dr. KACYIRA. Ati turababazwa no gutakaza nyakubahwa Dr. Aissa KIRABO KACYIRA. Yari umuntu ukunda bagenzi be, yahariye ubuzima bwe kubaka ibiraro bihuza abantu kuva i Kigali kugera mu muryango w'abibumbye. Ibijyanye n'inshingano nyinshi yakoze, Ambasaderi KACYIRA yigeze kuvuga ati ubutumwa bwanjye mu buzima ntabwo bwibanda cyane kwikorera kurusha guharanira impinduka mu bantu nkorera. KACYIRA yabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2003 kugeza mu mwaka wa 2006. Aba meya w'umujyi wa Kigali kuva mu mwaka wa 2006 kugeza mu mwaka wa 2011. Ubwo yagirwaga guverineri w'intara y'Iburasirazuba amara igihe gito kuri uwo mwanya. Mu mwaka wa 2008 weri meya w'umujyi wa Kigali yahawe ishimwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ishinzwe imiturire no kugira uyu mujyi icyitegererezo n'isuku, ituze ndetse n'iterambere rirambye. Yanashimwe gufasha abaturage kubona inzu zijyanye n'ubushobozi bwabo no kubona akazi mu buryo bworoshye. Kuva mu mwaka wa 2011 kugeza mu mwaka wa 2018, KACYIRA yabaye umuyobozi nshingwabikorwa wungirije w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe imiturire, aba umuyobozi ushinzwe imishinga muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Anakorera mu miryango mpuzamahanga irimo Oxfam na Care International. Mu mwaka wa 2020, KACYIRA yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Ghana, anaruhagararira muri Benin, Togo, Sierra Leone, Cote d'Ivoire na Liberia. Kuva mu mwaka wa 2023, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yagize KACYIRA umuyobozi w'ibiro by'uyu muryango ishinzwe gushyigikira ubutumwa bw'amahoro muri Somalia, UNSOS. Yari afite iyo nshingano kugeza na n'ubu. Imana imwakire imuhe iruhuko ridashira.